Na današnji dan 1962. godine rođen je komičar, scenarist i glumac Željko Pervan. On je najpoznatiji po improvizacijskom šovu Večernja škola. Karijeru je počeo 1985. na radiju, a 4 godine kasnije prešao je na televiziju. Na OTV-u je tako nastupio u raznim skečevima, a izradio je i koncept šoua Zločesta djeca. Upravo je na ovoj televiziji započeo Večernju školu, u kojoj je glumio profesora koji podučava Aljošu, Denisa, Antimona i Tetka. Šale su se zbijale na račun političara, plaća, Slovenije, ali i umirovljenika, kao i mnogih drugih tema. Nakon ove emisije je imao niz drugih angažmana, pa je tako vodio kviz Uzmi ili ostavi na HRT-u. 2007. godine se Večernja škola vratila, ali ovog puta na drugoj televizijskoj kući. Vodio je i Pervanov dnevnik, a prošle godine je održana i posebna turneja Posljednja večernja tur po Hrvatskoj.